Madame. Sabwishe rwanje. Urabona kajya kazi dukora. Kajya ngo muragenda ngo ibiki nibindi. Ndatana rushe bwose. Ati ngo nterura imizigo y'abantu shira indani mu makapo. Eba mu mihogo nko gwamaga abantu hare ngo eba. Nana uraruha umubiri wose. Ane hatara ahubwo rero atse. Kugira ngo bigene neza ko ejo mbyuke ku kazi kabandi kandi. Reka turuhuke sibyo ndashaka ndabi manzo uraba umwana urumva kare karagera urumva kumpekanya nawe uwo mwana nibikafise ingwara nyabaki namuhaye ibere ngira ni itiro muyenga sinzi ni itiro madame sawa ayakweje mwanduhuke kabisa nana uno musi mwijoro na oya mwatangu byo kuri no buruhe Jeffis oya sheri tana kimwe sheri utangu ibyo no buruhe fisi oya sheri siki tana kimwe icyo nabyo nkeneye sheri ndaruhu sheri ndakwingiye oya urajyama kweli lasha ejo wowe uzofungura kweli mugabe byo no muso byirengagiza kweli sheri turuhuke kweli muragenda mahera abinyuma mahera ku mashuri basige shoferi dukubite ruturu tujiwe Bujumbura muvire si unajua muvire tufanye haraka kabisa vile kanyosha kizingo vile kanyosha agara tumushire yonano yuwo mu kitsingo mabuja karibu kweli karibu mabuja angatsiko na kiwaga mabuja ndagiye kubera ko amasaha yarageze kuja sheri rusigiye iki umwana kaza kubyuka ngucaye ndagikuye oya uraza kujaje ku butiki baguha inusu je ndari uno musi ndakoka neza abantu binjire uno musi ndakuri ariko umenye ko tumara yego ndari uno musi ndabiheza byose sawa usigare akazi keza yego